somni pakwa thlasom pakhat sangni som pakwa zirtomni khan Pachhunga University College Seminar Hall ASEP General Headquarters Aizol chuan kumtin hman chinangin General Assembly Nungcha Hmangaihtute Inkhawmpui tia VAWI chu avoi som pangana an hmang he hun hi pusilarin sanga Honorable Minister le ASEP patron ni bok chuan khwalian ni in hman puya ASEP member te baka Reverend Sai Ai Thanga Memorial School zirlaite an telbok ani Inkhawmpui hi ASEP President Kelal Mon sanga chuan na kai shwaya Ole hei boina ASEP General Headquarters Aizol chuan General Assembly hei kan banga ka hian boi som pangana chuan Board of Fancy kumtin sa Vice President le ASEP Board of Directors of Chairman so yama so na ba chu an wo mek ti refreshment in dong ai ko na ni so ka kan ko ra ya wi ta ku ko no wi chi ya kan chi ya se so ni so ni do ni so ko ni ka ba na so ni ko ba ba我天都这样的企业的来场上啥合理呢？张送通啊，这个送合理，企业的安尼算啊，平等中东啊，张的企业张的就对了总体呢，累一天的让的因啊来去，老本就让的单啊走对去呢，开就新怕啊走对不去。General Assembly by some man local neta reporting ASEP as reporting kan dei tu yang menga ASEP na kan fokus saya memang ke mani to ka chu lam son akri le ne ka dei pam share kana ka lo ke na so ka activities how hi akri yang menga dia ni kalau share chu so na ni te Milo ikhlas agonia. Pakatna aja dari sopati tanggal 2019 ini ya dapat result final census di rural local. PS insurance clear kota ASEP tinggal lokal dia. ASEP board dampa convener pulau saja boleh kan presiden Kelal Mon te antaladi. Report akan ada akan som会所以他说吧，就是他说吧，你那现在啦，出嘛他定program通来真的，旁边你查这个能力。Kumtin ati chindanangin ASEP choi moina changber ASEP no puile choi moina dangte semchhuana hun hman ani a kumsang hi som pakwa ASEP no pui chu haulong khwa hena hlan ani a hemi ba ka hian environment hum halna konga thalak manga theitop chhuah tu mi pariat te hna environmental photographer choi moina pek ani bok environmental photographer choi moina wala te ka chalte ram mo le dun cha sala hi ASEP chuan ro pi tak zeta environmental hum
zirtir na thata adia wa le ti thori na le lai ma ti ro ni le no wa e choi na ti kan ta se sila pa Khwalian pusang te chuan ASEP chu adin tira changa shed pui tu le pol kalphung te po a shed sian ve thu le Mizorama environment ve tu le poi pui tu pol ASEP le pol dang dang te po allowing chu lom ati thu asoya khovela climate change le global warming kan ti te alona sata zela Mizoram ngei po in kan twar ve na sata le hemisiam chetur hian tu kuta ma da mai chiani lova kan zawaya kan chanta na pui mu ema hemi lo zwal zel hian kan economy le ele bar thar chwa na lam thlengin a ngong na sa hle a theitop kan chwa lo chuan kan mabak hi athim hle ani environment ramngo le nungcha hum halna konga hian zoram mi puite hian ngai to na thar isya mangu ti in kalkhom ASEP member le zirlai te afui ani Pachhunga admin Hmangaihtute Mizo de kan china lokan an hala thai chi le om song kha kam secret ta mi tu pa na in lokan hala ma se chu ti chuan an ning thong se lo chiat tu lo chiu mai tiang chon kun di khat kan an da lo le pe chon mo ti deu tho khobin kan thai te lo thang lian le man tho sel chungin ma se hetiam reka kan ka hian le la man chon kan thai te chen khat chu medicinal value ni ko kan hal lo la o ni ma se pathian in khang kan thai te lau te ko hin la so sak sel chungin haral kan nei thei te ko om mang ti tu ra ni tho ro ni kan ti dang ku ga ro ni chu a pu ro ni discount ni chon ka kira 89.9% discount chon ka kan lo tak cheta kan tu nu ti tu te kan lo tak cheta pe la do lo na za la mu zan tu lo lo thei ka kira
chung ke te na I to tu de za ni na sia lo ka jet de ta I so I mai ka sa to han ding lo te oh ku di be lo te he assembly a hian resolution ingi mozat pasani a chungte chu ASEP in State Biodiversity Board asang autonomous body ngeya din tur Chief Minister ne na alo thelu to chu til hotlina ni ngei theinan na sale zwala state sarkara ngin ni se airgun mo rifle hidani na phut angin ownership mo license khwagir ni ro se serlui bile a chevel hi reserve forest ani angin tun ai na sazo ka hum halle en kol zui ni ro se Dampa Tiger Reserve hi Dampa Tiger Project sangni sompali chinga sangni somni pali in atarla nangin committee poimo peng sang din tur ti chataka din ni se a enkol na konga po tun ai chazo ka kalpui ni se sermun relocation po aranglamati fel thwai ni theinan sarkarin sakzokin malaro se Ale voina ASEP no pui choi moina sangber kan ti khani han dong nol mai ania hawlong khwa te in thora alu le kan ti a tin eng tiang tak nge he no pui dong tur hianin in na tho kha minan sil theu la kan van du em oh hey voina alo mom kan ti khop maya ni kan thora sang ni som pakata chang khan oi me ten luidung ta sa takin kan hum hal a chuan oi me kumpuan te bozuin nungcha hum hal na kan thei patopin kan kalpuya sava ve te le sava ka thak te kan muang ang te roi tu te ba ka a khomi puin mi khol te po kan hau hre lawa awareness tam tak kan ne ya tu na hian ara kan seng don chawa he lo man hi alu le kan ti lain na kuma dong om zo khi kan ni ma in kan ria ke mani lama chuan bul kan tran chau mek lai le thei patop kan chu lai ni ma se du thu sam kan la thlen lo wa hian lom hle mai la duain min pe ma ama
kan lom na ra chu zual zo ka hei wang hian na sa takin malak zel po branch way ma chun kan tum tak tak ani kan ho tu hian mian chang le sela eng tiang mi he lom manin don tang hian mai lo lak to dang ha kan pun soi to tin malak chho zel dan in tum kha mian sil kong thum kong li ve line han sei tai la ama sa bera lui dung a sanga e hum hal kan dua ama chu lui tama wangin haw long da ya hian lui than bik kan ne ya kan khuwa tanga lui nai ber van wa sonin a hum hal chung bik area kan siama chu da chun tu mak Nungcha le sa lui mi Nungcha te man kan phal lawani chu taman chu paisa kan choi tir mia chu mi an man tur po chu kan veng ani hawlong khuwa ep tu ngot thatak mai mel veng kan neya ama chu mi mal ram vek ani chu a than phe chu LSC te pirdik pata te ram het tak thlai po thatak tak omna ani ama chu ngopui atang chen kan khuwa tui kan la kan khuwa kan tui mu na nar ani boka hi alu mai borok tha min pek ba ka kong tam taka poimo na nei kan te ram nei tu mi som thum chuang kan ko khoma in rem na kan siam pui le an pas jong an the du ta then khat phei chuan in khami chunga periodic pata te kha an surrendera VC te powar atangin mundanga ram min peru in an dila VC te point an ti lo tin sak ngei kan ringa satlai san ngopui thazet mai voina tanga malatanin nakin zel thang thar chuan lo om thlenga nuchia kan tuma chuba ka chuanin rang chal kan tia ngo tun ma chun ngo thatak mai oma chu kan VC ten zo thei huan ten tia khatiang khanin mala kan han tuma ama chu ban duai thak takin adu engemaw zat kan online misual pahnih khat hianin poyan khoi thei em maya kan malak tum hi azau sia ala tu tur mi hring hi dongin kanin dai lova chawang chuan voina bul kan tran chawa kan bul tran na hi hei ASEP te poin min ron hriat puin thei top min ron chua he choi moina voinia min han pe kian na sataken min ti phura kan kal le ze na tura po min ti chak tu kan malang na po min ti huai sen tu hetianga kan ma dingam ASEP polan om hi kalo me ma woi me hawlong branch ang pain lom thu kan soya kan malak zel na tura thei top min chuak pui zel turin kang en bok chu ani ole he voinia environmental photographer choi moina hial te lo dong iming kha vanat be ka chang te tro chuanin na ne chuan heng hial dong thei tu kan eng angin nge I thorim eng nge mai lak ti te kham komen min shil ka chi kan thei to ka sopatha kan la ram huya kan kal kan dina sa ve khop me mani to ka chu ni mai le thing kun te arem chang te kan kun do ka sa ka ten chu do mai ani le hey choi moina I dong hi I lom em eng angin nge I ingai ti kha min shil le ta che na lom om khop me kan phu lom du tuk choi moina ni alo mani mai lom om tu te ani le he choi moina hi I lom em eng angin nge in wa na tho ti kha min han shil le ma min ya alo mi tu ka he choi moi da dong tu hian ka pu lo ke ai fel le ke ai ti tra ke ai tho kan tam ma se ti chunga I tu te no choi moi da dong tu min han san alo me ma environmental photographer I lo dong thia eng angin nge I lo thori ma eng angin nge ma in lo lak ti te hasha ta bacha ko ni sai ni kan lo ve ve na hei ni choi moi na tak mai kan dong a phu lo choi moi na ning kan ria in nei kan malak na te abi tham le maya photographer ta tak kan ma tam tak an kala in hei ni hetiang choi moi na dong thei le tu hianin thei top te chu kan chuwa ve a tunaya cha te wanga lak te in an thorim na te ni tian ASEP number te mi an sheve a zing taka te karon chuwa ka in cho ei lo ten tian di den tak tak ka
vợ trang của cái này yang khalin kan mang ve a hei tunai bu ro a chonin Nungcha te ni hetia ASEP te mai la atang azara hianin Nungcha te po hi an tam phanin kan hria a chuwang chuanin photographer lampang a tharami ko kan lom ni kan hria ani le I choi moi na la ke a het ilo mem ti te le acting e idil ruwa a om ti te kha fashion le hei talom khop maya choi moi la dong du ti hi kan ASEP president sa kharin la sei smiron thona beron thon ni zan pi chonin kabu me ulo ni het yang dong thei tura ka om hi tin kan nuk te po ulde urum tuma chu tiang khop chonin kaloma kan nuchina ka siang khanin kan thil tira be tham chak be tianga mi han phau chua ka mi choi mo te mi te hi ke ma tan pon chona na sak le jwal min pe ding ka ria kalom khop be ale ke ni kon kan lom pui de tak che o ani le he nang mai na tiang choi moi na te in dong ha la engting e iril ruwa a oma engting e ilo mem ti te kha shat bel han avan chak om de tero te hei muan sang kan ASEP president kan hei photographer choi moi na dong gone ron tia akat du ruwa yanin ti chu ko om hei ne mo le ti chu kan na thok kan ya kan thap peng khat khati ani maya chu wang zon choi moi le ka lo ka tia amaro chu tia kan don ta chu ka lom tak ti zeta e hian in kamalam hun ka ngani kun kal zel tura ko na ngani thuk jok le ngani nasa jok ka tiang Nungcha hmang ngani hum hal tura thona ko min pu ngai ka ding kan lom pui tak zet ja ke ni pon ikal zel tura du sakna ha che o kan lom tak zet nge mi choi moi na hi I lo dung ta I lo mem eng angin nge I ruwa om eng ti nge na tho ti kha min han shil bil le do me nia he choi moi na hi ya pu tak tak te an oma an dong to bo ka then tak ta ta en ina kam shet korean ke ni don ve pa kha ka da ngai lo sim simania chei wang ni hani dong the ya kan om ve ri ma da ka pu lo ve cái mà bộ cả lom không mà cứ tập tất lệ rồi cứ tập khai là gì photographer rồi cứ tập tất cả ông là cái tiền về nó là gì là cái đông về nó cái chú lom không mà phu te chau hin an choi moi thin ni phu ti kha asiat me ikal zela tura du sakna kan lan che kom hun thatak ni pe kan kan ne bộ lom ne Ole tuna hian reference ai tha memorial school ate environment chungchanga kan komdon ani a to ama sa in kabula hian he ansar dinga aming te thona department te men shil masaturin kan somange kalome kaming chu c0 ngak ngura ani a tuna hian reference ai thanga memorial school a higher section a hian in geography lecturer in komme kani tuna hian kan ram go le kan Nungcha te hum hal tu pol tam tak ten ding to ta heng an malak na te hi du khop lo na te emo an malak na te tha iti inei te he men shil thengem nia tuna hian in ASEP Association for Environmental Preservation hi adinga 2005 kum khan adinga vaina po hian in tuna hian in vain maya po khan in enge General Assembly kumsom pangana kan loma chu anti thale in ka ria choi moina te khosang sanga ramngo le Nungcha hum hal tu te choi moina te an pe a no pui te an hlana chu lawa chuanin mi sang tuna chuanin pasal thra an dang to a pasal thra mana an choi moi thin te kha adang to a sa pel thin te kha an ni a man lai chuanin amaro chu tuna chuanin thala tu le cameraman photographer wildlife photographer te ka choi moina an pe a chu wang chuanin an ti thale in ka ria se phau hi ole alom ong khop me ni e pol sang te an loadinga ram ngo hum hal chungchanga te po man run la zel boka heng au zirtir tu ten zir lai te po zirtir na chata kan pe a o sar po ichunga kan lom tang je te kalom ke po
Ole tu na anjir lai te kan ko manga ama sain a ming le ta se me shi se. My name is Kezaram Tsini and I am studying class 12 in Riverside Town Memorial School. Ole an fel mel ko meya English medium school an ni a o tu na hian anjir lai te zo na ka zo tanga e environmental concern hi concern na hem mi shilte nang ma ngai dan hau kha men shilte. Environmental concern na hian ngai poimo he tuna kan tia hi chuanin Inkhawmpuin ramsa humhal chungchang le thing le mau te ania ka ngai ve dan chuanin ke ni zerlai te hi chuan kan ti mason theilo ani po in ti chereu lo zongin changila chu ke mani chanilo nikina kan nau zelte ron la zer tu te ponin he hi chom nung se chakati o iril ru pui tling khop mai ezrilai te po iti chat nge ga ringa o kan lom ichunga kan lom tak me ni e le ke pole ama sain iming le class men shil thengem my name is Kesil and Israel and studying class 12 oi felle me zona kan zon ngal runga chenga environment concern chungchanga hianin ingai dan te men shil ve thengem ama cái mà vì cả bộ anh nghe cần lâu về ruột về đâu nha cần ram ngô chereo to tuần lại hay hi abi cái mà real ruby cả chuan nungcha te han lo lang zok ma ta han pakhat kan ti chereo chuan adang khan an hmong zela kha apoi cái mà ni kan in control thi mangai mishing ne nai ma mo ton vek kan ne khami wang khan tuna cái mà ni na ma kan lak lo chuan heta next generation kan tu te ning chu khang hau tan khan aboi na chin kha om ingai dan chu chale me o isoi dan chu askopo azau jok te ponela soi thenga o ma se kha to phot me se la kan lom nu tuke ko la ole to ga bula hands lai fil ep me chu ama sain iming le itla se me shil thengem. My name is Lucy Laram Chanmoy and I'm studying class 12 Riverside Aithanga Memorial School. Zona ka zo chenga chante po ka zo ang to thawin environment concern chungchang ngi nangma a ingei dan te men shil ve te che Environment concern na ka ngai hlut le ke mai na ka lo ve ve churam nungcha le thingle mau hum hal hinia kan shat angin nungcha le thingle mau te mishing mai ponilo environment tan hianin apoi mo nungcha kan hum hal chuan kan environment kan hum hal ngal ti na nia kan shat chawangin ram hnoya cheng hianin damdoi tinjeng damdoi te kan hwa he bang kan hum hal hi chu hle ni chuan kazilai te na hianin thu cha du pakhat kan nia chu kan chevela nungcha te le I thingle mau te hi kan ngai hlut thiam hi poimo kan ngai hlut thiam chuan kan rampo hei ai hian alo no manga chuan sikle support na satakin hei ai hian alo improve thedon ani ole ingei to na azau chele me Lucy ichunga kalom tangzet ni ke pole ole to na hen he anjir lai dang kan kom lenga ama sain iming te ita se mishil thengem. My name is Rodik. I am studying class 12. Rodika kantimenga Rodik environmental concern chungchang a hianin ingei dan te men silve te che environmental concern ti hian kan the thewang he tunla chon ramngo de kan teacher euna satwa henga hian masa chu ti mekla chon tunla chon he awareness te tamto ke mani role puyanga te phei chon kan threnem veton yeng mo chu a malak dan tur hemi kan thre chunang te hi henge kan apply ve a kan ti ve hi a tha ka tia chon hente hela ke mani
thala yang tak chon ti theilu tukan nei lo ni pon a ti chereu lo zonga kho sakte chuan henge kan thri tang chu chu te hmang tang kai ve kha tha nga ti ni o to na chale me o chan a thil pakhat le zo kholam pang a zirlai puite te meng a zirlai puite ne na icha du te a omem mian sil thengem zo kholam ni chon hei ten a lo khai kin te lai ai zo la chuan savave hanti tuk tuk na tur kham tolem lawa hamara chu zo kholama chuan savave ti ram han kal te kha ol sama kha khan tunlaya an soyang takin silai aya camera tiang te hatiang zong te khan hanti thei sela chuan enge tunang ai zo langa chuan han tiwak na tur khawm tolem lawa savave te kha thingtlanga chuan hatiang ol sama wanga kha te han ke mani rol puite te po lahu in sum sela ha enge hatianga moi taka an chetla te mu turam thei tur khan lo ve lo deu sela ti te kha ka soi du ni e ho lo hum hal sela oi sei chako mezri lai te zo kholam mi te le helam pang khopui lampang a cheng mi te tampon kan ram ngo te kan nungcha te hi hum hal je lang u ti kha o kan zir lai te ne kan ngen tak me cheu ni kan lom lut tu ke chunga po